Fatalo fatto le ne fiafi ai tu ortino Keriso ma lore soi fu ma lore langi mama ya te fatalo fu le Grace Recipients Community Church ya mai lava le au sin se tau le wi ya le ne fiafi ya fa aftaile tua o fai fo iona tato fei do le ne fiafi ya vele ni te mi fa fatalo fatto fo I paanga ma wo ale Grace Recipients Community Church fai fo ona mo mal por kala melnia fiaf ya vi iam fa aftaile tua no loftu noa ta imalutat sto soi fu ya se mato wola yo le tato fei lo ya fo idungo pen fai langi ne fiaf ya ma lo lava do le tonu le sa do va ya so fa le fai no bo tu tato por kalami ya o fiu tau sa I la wori ya le to mo me ne ya fa malu do to pa ia mal to man ya ai le ya fio matovata se fo I mal sunga fa fenga ya maf ya taafa Mafi Mataafa ya o le ta fo yo le Grace Point Community Church ya mato ye le fiafi mato te fa so fo I ma tu mai lona tau au fisosoani mai fo I le por kalame le Talanoa le Uso ia o afu ni manatu la mo mai le fiafi ia ma do se fua no sunga tafa Mafi Mataafa ia fagaro fa fo I lo sunga I le fatonu tatu por kalame lo sunga fenga ya mesfuia pasa Efeso ma le sunga Sione sunga toina ya batalo fat foi tatu audience beli o eu fayon o mani fiafi wa ko ki foi moega eu que milho ka ku ron mo ngalo ma o ngala lambo ia makamala ka ma e te mi voile a fenkanka moi kaore ki se me voile ke faro longo ile umia ka moi ma ya va ke ni ile umia moi se vangar que se moye pa longo da arka ko ngalo la fio boy la ya mai la ke ni ya le singa me fa manu lu atu de tato audience ne fa si o pe o fa sin kwa yo ne fiafi ya te tali tondo ele vai a sofo ya ona am salo pe a mak porfico ya ai ka si ya ale ne fiafi ya la se mato sa o le por kalame le ne fiafi salo le Talanoa ai me ta ori Ioane question and answer e tatu le o ngai se tu si fo ngalo le tu pa ia tatu fa so ai yo le nei la fiafi se o kasi nei fa fita ubi kasi fo nei yo mata upue e telefone na Talanoa ino tonu e Kerisiano ia me se fo do lang fa Kerisiano ine poinga tulanga le ngale ona le me Aisea tutupu e faigata ia po pongatia ia po maftianga ile tagata Kerisiano le ia po tagata le usta ile di ia po tagata le ile ana o le ia tagata lo lanki e se Efeso Fonoti fonga ia to va se to fonga le il se fam kalanga le kuspa i ko nga me fa pe o le makoa e de kupu finga kai ka Kerisiano me ia os la so I fuori le ia ka ko la langi e le yangi me en fait e singa ya na fokuia ko po da se ko do foi po di mafuanga wa kasi o meu lo ficou solo ma karkar ngoinga ma ko ngoi Kerisiano ya o de mafkianga de o ngai Kerisiano ya ale so I fuori le ya le foi o lo la ya ma kuiar ko va se ko po ai la mo fa so mai de kula malanga fa lo ngia fiaf Amerika o le sofa aposta Mafi ele está Mafi ka ya la ka kwa ma mai la ya la ka kwa ma ka ya ka ku sui sunga ya sui nga ya wang or ka ku karame le la dua ya soluru ma o de ye sui mo sunga ya ka ku karame le
Ia. E whaftai mo le fesili o wai whaatupu mo natu voi le fesili a lausunga. Whainga kā voi le fesili a lausunga. Ia mo ni a lausunga wai masani voi ona foi le langona le i leo le o le tele o tātou ia whapea le ta o Kerisiano. Ia. E pe tele na savalia te mi venga tau le sui fonga ni ia e a le me voile e pe kau a mata to i se famtaranga ia e le o tangata vo i o le lalolangi uma ia e fa pe I'm saying very rapea ai le lalolangi o ko me kia lo manguia mai mai o ia ki o fa fitau. I think that's a wrong assumption. Why to tele atanga to lalolangi o lo fe ngai fo im fa fikau a ko ngua o kanga ka ko ki lo ale le ka ku ke va yo ko ira ka fa a o isitanga to fo ya la fo i fe ngai fa fitau but I believe mai le talitonunga vai fa le tuspa ia God quite often e tu tato ole fausi e ino le ola Kerisiano e masani e pe fia le tu e fa sa valida Kerisiano i faigata o ngo inga e kupu i le malosi Pio Kalavoidea, I think o le kusia loma. O whainga tae tupu ilo no sai. O le ono sai tupu ile si mea. You know. So, o le amatanga la o laka vavai. E alanga, i le whape o kako mala. Ia po o kako. Po o le alofa le atua ia kako. But o le alau ele akua mea ngā inga ia kupu kako. Inga ia kupu kako, ia mā kukua kako. Quite often ele mala iskanga kai le mea ngā. You know? Yes. Pe o mea ngā e ningu whape o ngō lai whakanga me re tu a le kupu ia whenga ka i kanke siango. Ngō le o ngā ruenga ia po o fuafuanga ia le akua. Pe o sa onga dea le mafuai onga e whaau i ka kou i le poponga lea ma whenka lea tala whaingo via kala ia yopu di whamaritus pa ia rei ma se mea e angasala yopu ka ia mi o tonu ia a fuafua i mea angasavali e yopu ma kua whainka kere ngā mea anga wa ua lewa anga o oki kusala o le mafu anga konga de pepe o wingo fisili Aisea e kukupu e whenga ka i le ka Kerisiano longa lai fōringa mai o kala yopu le ke mai i o le sila pingere pe o le ua whaau i le kua i am kurango yopu pat yete si le whatai te inga i roka i ka ia le wawa i tuspai o le tangata fo i le ami o kongu ma makau i le kua e savaria whainka e le ima se mafuanga o ngami you know wa fesiti o le mea le anga yo pung fai but ai o longa kaungu unga ia e fai mai wa koe maua uma yo pu mea ngalu ese ma fao popo i isi mea luna winga hoi le tala i ten event po se savalinga o laenga whaakanga i le akua hui anki ngā inga ai e le mafuanga Whapewira ia tātou, I know i loka i ka voi o la Kerisiano o le kele o whainga kai savalia e ka ke iloa kua ilisi mera i whinga lo aileli ma mea whapena. Yes. Ia, whai mea li le lua mai foi se lua ma ku el kuranga le fisili de po la se lua fo i kilo de ku fa le nganga o le o wa de ma ua ku ngai la fo dinga mai o elin ku ku meia o fakanga nga le kwa e kanka le o pe o bingo fisili nga ba fo ngan ya si mai le lua ko la au po la se lua ki kilo fo i fa le nganga ile kuranga le fisili o le fiafi ya po le au kur ka kum ka Taylor sungar fa tunu mole bano.
o le pe ua ma ua le mai a ua sunga ia e lua whenga inga le pesidi le fiafi mana ia le fina ngalo le sunga le whenga ia Mataafa o le ahui o le e stasi o tusi e tusa ma le tusi le yopu o le tusi le salamu le fitu sutolu salamu ia tala ia asafu o le tala le ia asafu a fa au tala ina fa pe o le manuia o e amio le anga le olang nei malo la to malaya amuli o le tala le ia asafu o asafu o le faitaulanga ile taimi o tupu le ia tabita na ia tofia ai le basenga o faitaulanga e lus fun malfa le asafu is one of them asafu o lana ngaluenga o le fai o vi inga o le fale o le tua ai la pe ua whaaki ngā maka ke le asafu le ai a kule i le manguia lai manguia ai kanga kai e le ongi loku kanga kalau ke le ilo le atua le manguia la de ka ua fisi pe manguia le fa lang yoe manguia yes manguia le fa lang kau pa u ele le vasco inga kau se ele vasco inga ole fia o ele li ol mela yo al mela nga befule le wo fi ngau pele loko a sa foma me ye va ai ya pia fordinga mai la pa u kwa asa foile ile ula ko ele ale ai ke ua al mela e mali ele i fa mamu lu ele tu le lima asa fo e lo ele kala le pa pe mai o le aso na o walu atua i le malu le atua o inganga o wilo ai le unga o kakai Fera kakai de kanga kola lang ila ko ia le ka ua e kusile o e a mioleanga langa o le winga le upo a mioleanga sa nga mai lau ke fai ile atua elengi la ko mai elengi la ko o le melanga la pe se ele ai a sa foi o a pe nga foi ya ko hule le nge fiafi o le o ko sa o le longa ma fo i ele fa mulu ele to le mo sa fo ale o to sa o le longa ma fo e ale o winga le tala le o le aso na o watu ai ile malu na o wi lo ai le ma le o tangata na o wi lo ai le unga to fa mai le tala sa fo muli na ile e te ta ina i lau pule ai e te talia mai ya i lo manuia no minga o le pule le atua e la io tato o nei o le manuia foi le pe ona ma ua ho sa no nga am ta fa le e le manuia io e ma fa tu le manuia ai ma sangia foi nga tama fa pita o le so pe kala po le krenito kon tala po le kon o la le ta singa o la le poponga kia mafkia le ya safu ile mafua inga kau arwese mai le vinga I think ole sorry ol poponga ti ke vai ku i il salamore fe mai ia Sione fe pu lu mai o nei o toe ina mapeva o vai toe lava ina se o vai alanga ma for kalanga pe sa o scanning o le melia awana o mataua o mataua ie vale na ova ai le manuia o e wa miuleanga pela le mele le funga nginga le sa no nga a pasta afu e ke mi funga e mo ele o tangata uma o le lalulangi e o la le leima o la se fumaro lo inga ma o lo ai fika kala puxinga safa ko ngai lo tatu ai pe o le wingo le tala funga pe o se principal le va ko i o le mea le tatu a manuia tangata le lalulangi ia e loa e afu ele o se fai longa le nga i loa e fa pe o le anga ka ko pe o silia kule le mau o loa healthier wealthier e lalulangi ngai lo tatu o le mea mongi la
o fafika linga asa fole I pe sa lo ma la usili la fa usili pasta o le mafkianga la po fenga ka I wa le kudia ka kofsili o mafkianga e fo linga mai ele o la faia sa fole finga lo le tua ave kula sili ale manguia o la langi ngai longa ia. But I think the solution lenga ka o Sione ngi fe mai ina o walu ile I think o le verse ina o walu ile malu 17 yeah. Until I came into the sanctuary of God, then I perceived their end. O le winga la o le talafu ilea aua ke envious wale fa palangi nga o nga awa te fuwa o don't allow your heart to be troubled beva aya kulai lai smooth fale alu kanga ele oni Kerisiano pe le on tagata talitonu a le struggle ka o fana o le tua e o ka ma inga o mea ngale ala ko ka langi ma wa fangua na kua maua kupe fale ale fiu le kario le tua ka se vangu ka fa kupu fa se kupe al fofola pe tu sai o fa punga su fikolenta o Sione fa mai ua o ile aso na o walu atu ai ile malu le atua ona o iloa ile o lo lato I unga nongo inga folinga mai o ie e susai o ie fo ai lo tato envy lo tato fuā lo tato popole il vai akula la successful mea uma ale lo langi ale pipilika ko olea o lo iloa ole unga ele fa vavau e peanga ai ele fa vavau ka kostrako ele fa vavau lo lato manuia if you agree if you will kera onga o tulanga nga tu sa malfisili le a pastor Aisea tutupu ia faigata ia waile ka loku uma foi maka Kerisiano ku fenka la ia ile Kerisiano la ke loa pe le winga vanga tala le fai o kala ulo iskem pera kala ngo nga mole me ka ke silfia le tua already e ave ia ngai faski nga ale ave ka vunga le ki nga kuloa mai la korika so at the end of the day we ka ko fu ela ele ka silim male hotelinga o manatu ile o mel tu spaia ka ke va ai fu ile pule a le tua ku sa mafsilia o ele nga mai pe fa makala fa tanga ile tua le of course God allow those things those are not pasta e fa wita to e mold to sometimes se ilonga makiva le Kerisiano fa ko ai lo kakalo ile tua sometimes se ilonga e ma ile Kerisiano fa ko ai lo mau le vai o Yesu a solonga le ya me you never think of those pela masalo not masalo pela o le si winga nga e alai on faatanga ile tua faigata ia tatou ta ua o lana whanau vai le salamo leanga e koutingas fitu le mafkianga le veanga I marga karen kusir salamo le mafkianga longa lava loko you know o le mea lavanga ngofo ia whaakanga I longa loko I longa va aia kuirisika you know it's not as if he's suffering anything for it penga whaaleanga nga sisila ia il whaiupunga pe sefurulima e iloa o longa lava loko yes onga o le vai ua le whamai o la me puka mai ka kara wa kero pe aile ri pe pai la mo puka ile uri I fa mo lunga vole so it's what he allows to think himself about other people I ke lo la manuia o la vai e riva pe o ise me vole apat
o le upule ma o le envy o le leanga fu o le loko ka la po o la e vene menga ma me ki nga i no loko you know a le maftianga nga le mafaki ile o le loko le o ki nga fu le loko ka la o nga maftianga ile fa pe fa sia jes you know ele je ma ile nga ho le lo ya loko la ele ve me ngo alu le malu malu kon ko fa sa o le lo ya nga kon ka wo foi malu wa pe o le ku ngara fia o le sa idingo maftianga o le ki do i me ku po finga ka lo ngara aku mai i ka kusalamu le ko na nga me da fia fingi o le loko la ka de de ma fu elo nga ia ti i le ka pura ka ka ngoinga il salamu wa e se foi sim ka se foi kuranga fa penga e ni bele pa fa la kel ka ki do ka pura ka ngoinga ko ku po finga kai mo Kerisiano wa e ngar pauda wa e se foi desi ya o ke do ai fu o ma de loko wa loko pe pala la pi do koreanga la ka mo loko de pesa o fikolu le uinga wa ai fu ngani o nga la po de si ai pe o koreanga la pe la po de ida o pai pesa ya pe o fa lo ke ya ole unga wa pe o fa le fikolu le ka ko texel ne fia o tatu Talanoa e fai kau fai upu mua ngaringa ta ue Sione e falling I'm gonna read it e moni lava e anga lele mai le atua ya Israelu o e ua mama o la tō lotu mea fai plonga lua a oa o nei o toe ina mapeva o vai e toe lava ina se e o vai a wana o matau a i e va lea na o va ai ile manuia o e ua ami o leanga ko se peanza no ia pasa o le upu ka wale i o le envy o le envy so o le tangata o le atua i kanga ka ami o leanga o le unga ka la va ai a kura ka malea e vai fo mo la anga le mai le atua ya Israel mu tangata mama lotu ale umba nga la fu anga le atua i kanga ka mi o le anga ma mi o le tonu peila ya ula ya ele o se ki nga fu nga le fasima al fuale we i pole loko vale le we i onga ia le ka ku le atua ma ona le tu pensa ngo Sione o ia o le tai vi inga ia ile o le staulanga le malu ala fu vai ko la fu e silia ko manguia ia tangata o le laulangi me wa ele ai o la tu puanga e o ile oti a o puta pe o la tu tino longo inga la volinga mai ala nga fai e asa fokala ia longo inga volinga mai la go through la ko wi au na ile tua ingi fai ngata ala ile ingi fai ka o la ile o ia o inga la pe o sa ia pas do inga la manga vai ia asa fo a le faula i mea ai ala uli ia le ala fai melo la ia le kawaunga se ai lo vai kawaunga mapeva lo vai folinga mai wa kau maso a sa fole mea wa kau fa ale kingo langa i kai kanga kange onga o la vai o la leila ko al FMI e a mio leanga na over ai le manuia o e wa mio leanga as I saw the prosperity of the wicked longo winga la pe ole upunga fuwa pole envi pole matawale I ole mevunga le pe lo langi ngai ka ko kiola tau te panga tia ma osia ile ngaluenga le li ala la veola ola le la variska kai le Kerisiano me fa pena be al remedy to that problem le fai mai I inga ua alu malu ngai ai lo ai le unga ka ngai no inga la ole fa fika lu ka ongi envious fu ongi fua ongi e popole pa vai ku ola manguia la langi ale manguia oi au kelo silo si vale fua Aisea me o le fa penga langa fu e afu e yelo la tu unga ese ka ko a konge kusaka ko manguia pe silia ko manguia ile terminei a ese tatu taunu unga ile fa upunga le fe mai wa
ua alu le malu ona o I loa I lea o lo lato I unga until I came into the sanctuary. Vailan maria mun me le alu le lokua. If we put it in the context of today, anga le alu lo kama le loko e ola ia le loko le anga le fua le popole masa usalo la ia una ua alu loko lo nga la kuloku ala nga isisi uska ulanga silia makua kulonga ia tenino e poa pero kama le asafu o ke pole o le ungo kanga la ele fa pe la pe comes a time ya ese mai me ala mafano ile fa no nga fa va a oi a ko nga ke struggle ke mingi ia alfa fe nga yo le ungo la urila ia lo ungo yeah fa kun fa mo ampi ya le mai fa ya mi tonu le ile e fa mai mo ni lava nga le mai le tu ya Israel e ma o la to luto ka mo ku ai kala vo le kelonga I mean it is jo la ko maselo yes this is ole self-righteous le olkanga ole am yo tonu lava le alkanga ka woia but se le fanga le ku e le mi jo la ko mal you know e lo ala yu punga sa ko mo ka mo pevalo vai o ka va ka ira ori you know get close to something yes yeah mai ne o ka mangingo merka kum ka punia fia fixa at the bottom line on the medical kan ngoinga o le pure awa o le kuha e sa vinga na ko nga mede li fisi do le fia fini pesa o le you can say that why pa ka ko ki de wa de ko ko ki do ngi ku langa le ping ma o fo salamu nga fe me o le pure awa o le tuare nga e mo wa mang via ia aka ko fa kwa se fesidi de dunga ya de ko ka pule ka ke ya ke mi longo winga lai folding mai ma faila vale le ola le leit ma mi ko se tas ai ku po ya finka donga e mo ka le Kerisiano e ola le lei ko ya mi ko ia ai fela makinga foi ia kama ia wanga ia ka ko ia me ia fa ro ke mi mo mai ai ki sang ke le ko ma ki fa ola inga lo e ke fa ola inga ke o ke le anga me ia wa makanga la mai ma ka mai ia ke le ko ma pe Kerisiano ia sei wa pe si donga duanga le ka wanga e ko ka ko ngor ka ko ka pu ile mele fo inga lo le ami ko o Kerisiano ko e ola le lei ia ai ia finka kupuya Peonka we pastor ia yup. Yeah. I'm looking at Job 1. Mka pumo mua. I feel kalafa apia. Olona ingo o yupu na sao le amio alea tangata. Male amio tonu sa mata ufo oia ile atua malo alo ese imea leanga. How many kolu fa meanga fa makala yupunga sao le amio tonu mata ule atua alo ese imea leanga. Ale mafai nga mea manga ia faanga nga ola file mua ipea. Pe o ka komasangi umaravar kusia yo puma na o nga especially laval mata upulea ole fatananga le tuanga fakanga isakangi alu ya yopu if I paraphrase those verses ngai le lopunga fer mka puma mo fe mai e o mai ia ona potanga tole tu asa o msakang Faklola le tu o fea sa ia men valua ila langi faklola le tu nga e consider inga nga e ma fau ila o no yo afe me kala ale tu o ia sa kangi anga wa e fa mamulu yo o le van fa mamulu yo le anga ave le tu fa kanga ia sa kangi pa wal me o ngai ave o langa ola o le mea le ka fa mera kala o le mea le o le ola le lei
a mea kongu alo se maleanga ai whaatanga e lea tua e ola I faigata pe alau lea tua o ngot koe ngā mewhungare pe a mai ka ngaka whaimelola ia lea pule a pouang sala pe o man ko le kawasoreng whamalolo Yesu a meanga so o Fisilia Yesu ke mga le whamalolo kawasoreng whiangu Yesu I le parpalangi ngemak ngem ka po John 9 verse 3 avemera uli ia rapi ele faya o nga ele o ia sala o nga ia po nga makua a mesu ele o nga ia ele o nga makua foi longa winga e ia ele avanoa ma faya nga ele yang sala ai fakanga ele tu ava ele mafu anga fakanga Yesu ia ele tu le mele fe me ina ia faalia le ne faalia nga luenga le tu no sometimes e lau le kuka ke makiva inga e faalia e longa maka okia ia fofo ka ko mau o ai alanga ko makiva ia ka ko mai fa malolo inga ia lo ele on menga len kupu I mai me o nga ia po nga mako me su le ai ele yang sala nga ia ele yang sala nga mako ai o fai ele tuale me ina ia faalia I nga luenga ia faalia nga luenga le tu ia te ia o la fa pala nga tu God might be displayed in him ka koe ngā le verse nga o le Ioane iwa kasi koto o hala ngā luenga ngai ka ua lea koe nga o whamakara me ngai I le maka upule Ioane kua ngana whanai o ngā e whaaria I ngā luenga lea kua se ia mai ngana I kuku le maka upo pe se mama wa ele se mai ele se sala alkama ale mai ia wa pe o isi me ka kikidoi e ka un ka koronga luenga ia o kele va venga ia me ka fai ka va ko fa pi ma ka o iska ka palpa ia se ka le me po me nga o le ku e fai me ia ale na fa pi so ro ka ia fai la ko va venga ngai ma du fang vai ma ale fe me o nga luenga le ko se mai la ke pouco se cinema vai iska ka live ki lo ngale ke le va ai fapia live pokaku anga over ai ko ile Facebook ile sikama loanga he actually feangu nga lima ai fai mako o makua o kele lora penga fofo e pe ha e winga le se fai ya nga me mele I onga le ka we pasta ale winga kala le I o sira pasele po anga luenga pe mai o tali atu Yesu ele ang sala nei tangata po ona matua ai pe ta ina ia faalia ai o nga luenga ale tua ia te ia pino vaku ya fifi uma me ia ilmka psilonge me o le pule o le ali le sovereignty ale tua le pule ao e fatanga ele tua me ma fakanga e va o ia me but it was so ole winga nga kala but it was so ole me wala nka wasolo kamalia inga ia faalia ya nga luenga ale tua ya te ia le me ia pasta wa nga luenga I think if we keep reading fa mai etata on o fa nga luenga ale wa wina mai ya ka ko va ele o telenga a ko nga sa u ya Yesu man fa mo fa ola ngai tato sa o yo le mesia anga mo mia ia mea whapea pe o vavenga pas e foi e authenticate tai e whamausalia e whamauti noa i sa awala Yesu o le Mesia pe o mea ngare wa afsilmaris kau ke mo mia vavenga i asongi i ko nga context we don't need kau ke mo mia aka ko mai to ko ma mir va venga fa ma lo ka ko ko nga va venga le fa Yesu ma fa mo e lo le lo langi sa o nga I o le Mesia le ra ko pu I think ko le winga nga kala a Yesu inga luenga ale tu ya te ia la fa wa vo le fa ka vai mai sa o ia fa ia nga luenga nga winga mai o ia ele na winga mai so I think that's the closest
context kiki loko I e ku se mafsile a pasta po a ianga luenga le foi ku no so basta ole me mo au te so ne toia ole so se o ngai fa pe mai ai Kerisiano le kaunga mai ole o pelo ngao yes amen ili tu sama ma le fina ngalo le tu spa ya le o ye si ko na yo tala mo le finging fo o te ma faiona fa te pe tato o le fio kala ka mo sekfango le me se sekfango va ya me kongia ga oki you know pa war me ran fa yo fol lo tu spa so fa pe me stanga tele to no oni finga tai stanga te Kerisiano o fa pe yo mai ele se kuspa yer ma yes so you know yeah so we have to declare right here tonight that anyone who finga ko nga teaching ye fa ye alo ko fa kuspa you know because we know before all talent to Talanoa ni me mga miele ile me se va venga kupu e ngo ma se suffering you know ole mai ole tangata e mo fa yo no fa kupu va venga va malolonga ile fa malolo se kanga ko malusi ai ole tato wi fo yo wala fa ingatai e fai lo mai ei le ngaluenga le ale ku longa ngaluenga la ve ai longa lofa tu mau e toi fa fuinga I ka ko mai me ka ko ke uia you know pe o kala de family Roma useful value Roma value vai po useful value e ngalu lue me o malava mole le o e alo lo fa tu ya te to you know e o ale mai e ngalu e vanga me mo lo le le e ke lo ai fa la kala ka ile ku ngo we lo le ku fa malo lo you know pe me sa no foi pasta sometimes I ka ko le fa longo ko avo o ka pen maka o ka sa ko ele ka carmer mo le you know so you know ka ko ia ka ko ke lo to tere ka Kerisiano ko ko lo ko ke le pe mai to la lava me o mai ka ko ka ko lava ile pule le tu e pule ia ile me fai ya ka ko o mai ko foi walu o pa o you know ile konga ko fa meu nga pero ka pese foi ile a le fa casa o le fa meu muy a so le vasa o le fa meu muy yeah so stay me malava but pero le ka ko a nga va ni po I don't want to mention the names, but el fifi e faile o ngane a pe faile le fe tu ga kai mai o ga ka le fa ko mai lo ya ngade you know it's not biblical it's just you know ava yo fa fonga mas je ma fa pena singa ma fonga je yo le me foi ngane ne ka mai foi ngi fia fikon o ka kulkule ko nga luenga ne tu nga wa ke le sika mi fa i me pe fo ringa me ring mo fa i ka nga luenga a wo de se de ko nga luenga pe o le me nga ne ka ofisi de ko o me ia ke vai ngi o ka nga o pela u ma fanga vai me nga ko pe pelo nga me e wa pe le winga nga wa nga luenga ne tu ya kawa pe so nga ne ko nga me pe fa ili nga luenga ne ko me o nga luenga nga ka nga kai nga ngo fo ma kopita pa ye tu tala le sa ile masano pe 2 years ago sa ile me uri nga lu sa mo I think ka ko kala ngo ai vo sis kemi
e ye lan tangata nga lu ai muli ai ma fai mai le live sa mo nga ave le sika ka sa mo le meuli o fo langa yang fai mai e wi fo ka i me o seminga ma me era fai fa malo longa le meuli le fai le o le mafukanga i sa vai I think po fe nga fai ma ele o sale aula e sal ma kongu oi lo nga e pasta o le sale aula sale aula le sungat fa fenga pero me fa koi ara ke vai ko i le lai ia masalo pe kolu rose luma ngai ko nga o meu o foi le wheelchairs mai o ko nga ka pa foi langa le me uli le la ko fa ara me ko ele ai ma se singara ku se wheelchair ngana ku kia ingaru wheelchair ko yo uma le fale wheelchair a fai lo to voile mo era o cara ne fa ango ye que tu manga yo me ko fa vale ngol men but you see pero no me nega que sa un mo ye o me ko ngai e fai ka Lera wala ku ngi ele se ngar ngana ku fasal longa mai I malolo wa ngi do nango yo uma uche you know anga va peor que meu yesu que ro e o ka ka kia e uche so me fa pen na luenga ne a ale ku al mere fa ngi ngaro ka fifa si ai le wo ka kala I o sile ala ko sile wi a fai fa salonga ia o ma ko fai le crusade fai le ia meeting e ka o la vanga ia o le healing crusade le mas o Yesu ka e le tua le utinta le mana feme le mas crusade fa pe nga Yesu nga fai le se vala aulia pe come receive your healing. I've seen this billboard somewhere Rudy Hill around there. Oh yeah le me come receive your healing. Ele ia nga ko nga o le nga kala pe o sa ngo ya pasta. Asa ngai la ele malolo afa pe fu esa wa malolo let's say bu sa wa malolo o la of sile okay what's that has to do is that prove anything you know because even the devil can do miracles asa ngai la ka malolo o le kele ke kusa male lo kuspa ia o inaitatu ele se e ka ko nga me Kangange sa wala ngi vai umale le crusade wo fai vai. What's that has to do with the truth? Nothing at all. We don't need those things. All we need is the truth. Ia on mela nga fai ko nga me uli le wa ma wa kelele le ka fa si. Le kamane le ngi vai le ngi di mare Australian guy. Leo ke lu inga ya ka leo fai vai la o fa malolo ka manga pe ku pungi vai but you know ku say to fire ka manga le nga ke fa nga no arms no legs no worries you know o niki o yere ngor but a fai mongi am finga ko fa malolo me o la fa malolo niki pe ko kupungi va you know kupungi ko viki I was wondering where are these faith healers nei masesi leo ya fa kwa lockdown no lockdown ma ya feel king where are the faith healers then you know ma ole masau ma ka ki al me le fo ka ma le la va fa tu le la fa Te o mene ka kala ngoa o le fase se ino tatu ia o ngering ia o nga kuspa ia ele biblico
Wa o le tuspa ia lava ia, o manino le tuspa ia. E mawhai whaakanga i rea kua kako mai mo kako maftianga. E whai maa la ia o i tātou lona whina ngalo. I rea i mese se o ngā tuspa ia me e kuku ai ar Kerisiano. Ia wa pe o kulanga nga saf silingi ai me ia nga luenga de tua. I mangingo le foi le ko ngam. Ia le ala wa mau mai foi ia foi sa wa ko finga do foi fari ni fia. Donga la ko ke ala le ia o finga nga lo nga ia le foi nga me ia. Me le sikoinga. Wo nga wo le wo lawa ko inga le pusi. Mari wo ko inga mai le o fingalo le kua fa mer ko e o fingalo pusi. Será albea, já fingalo albea vejam, o fingalo meu. Ore kai ka funga de ia ngofu do e tangata. That's the most important thing. Funga de molka ko por kalame your audience for if I don't know mind to na fape. Ia la ko lo ai le alungo lo aluengi. E ia unga luenga de ku ia mamanga. E manu lo nga ka me penga. Ia la ko lo ai le me au na fa. Pe o fesili ni afia ia o pe o ska ko nga so swangi ka funga. Ia okay no pe o makwa o i de kuranga tau. Fesili o ngia afia. Ia o ke masalo pe real fesili de funga le ka ia o ke do len ka ko ka va mo fo len ka ko ka mo funga le I mai o le tino I mo ka Kerisiano e mai le tino tu nga fa penga ia wa pe ia le fa mo sia ngia ia pe al menga ia o nga ia i fa no so le mea le o Kerisiano ele ko ia ia follow mare ko e manguia ia pe o le kulanga nga le fiafenga I le fi o fa lo ia fai ko fa po se kulanga fa pe foi se mai con ni foi mau ka si din ka o mera ia pe o Kerisiano fa mai di ko mai tin ia pe ngi ve se fa mau ia le ko nga me ia mo fa no foi madula foi ia se foi ka ko Kerisiano ka ko andu ia ungi yo ka la ia me fa me Kerisiano lo o e ke le ko mai ka fa ia sila se ve I le vai ngai e fia o ngai le fe me manuia o le fisi kelia o e manguia na power ka le manguia o le fe au le fe mo ia lo kala ka le au fluka oi lai fola inga ngamia oia oi lai manguia este o ka siri nga million ea fai au pik siri nga million ea Afrika o le fesiri oi lai manguia oia ai avai mai ka yelo yo lai o maru ka yelo nga fale ai lang kukam you know Joel Osteen for example oi lai manguia Joel Osteen not the people you know le rio penihim oi lai manguia ala fa lo penihim ia nga private jet not the people ala usu ka ko le to five la usu war nga ka nga na ku aven ku pe penihim era fa nga you know ala fa lo penihim le private jet so it's so wrong you know it's time for us to stand up and say, look, man. You know, ahora wali ia fa ia for langa ia ka nga manguia Kerisiano manguia Kerisiano nga la ko ara manguia il est cool de fatino so que le ia pe o le o kelinga nga le fifi ia mangingo dinga I kulanga ia fo I le me
I le whaaleanga ia makurang whape. Ia me se wholu whasoswangi o ka kuia ngā o se whasoswangi atu. I le pokalame re ka ke whai ai le whape la abaku whai. Ai au ngā mo le whasoswangi whanga me i le. Au fo Kerisiano ma kurang whape ngā le fia. Ia ngā mo le whata. Ia ngā mo le whakawali. Ia pe se si mea ke dua. Ia. Sione, ke se me whisa ngoi se whai kaula o verse le. Ia, se me kau mula. Ia. John 16:33. Whai mai ia. I think all our preparation le mo le ngeiva yasu sa para it kind of related kako. Whai mai ia kala Yesu ua o whai atu nei mea ia te auto. Ina ia auto maua le manuia ia te ha. Suhung kolkol. Al whapalangi ngai le upunga o le manuia ngai whai mai Yesu le pisa. Erene in Kreka whasamo ka kon manuia. Ia. Fuluongo ko John 16:33 Famarola ia leo Yesu e maua foi auto ele pupuanga ile lalolangi mai lola ia le a ia auto lot te tele ua o manu malo ile lalolangi e kusala ma singa word starting a fai ile meanga mai e maua foi auto ele pupuanga ile lalolangi. It seems like afamkala inga kusa i ma leiro longa ngana fai mai Yesu e ongo misi sesi mea pari o never miss this olea o puapua ngā i le lalulangi e ongo e la level ka puapua ngā e ongo maalosi e ongo ke le puapua ngā lesi ala ki puapua ngā lesi o le si sau le lalulangi o le si sau kanga ka luku lava o le si sau kanga ka ese o le si sau longko o lua langa wha ngā mea pia but e whea ngai ka kum puapua ngā au ke whia a makanga man whai unga le verse ngā i le kala Yesu mai wa o whai atu nei mea ia te auto. What was his purpose for me? Ina ia auto maua le file mu. Ia te a. O le alfa muenga o le upo Yesu ia mo ka kul file mu ia te ia. O ia mo ka ko file mu pol manuia kusama fasa mo. Mai lo la il fai unga. A ia auto lo tu te tele. Ua o manu malo le lang. Longa winga la. O tatou lava ia. E kakawhia ngai am pupuanga. Why? Because we are Christians. And me ave me kala polo i a Timoteo ma Kerisiano e mai share with me in sufferings of Christ. Leve mai so he can also share in his glory. Ka kola Kerisiano sometimes we only want to share in his glory. But we shy away from sharing in his suffering. As long as we're Christian, we'll always suffer. Ose truth if ka konga kari. But we always go through sufferings. Okay, ka inga. Se makua I whainga o whawhiangai langkala lang whaingai. Ka oe Joel Osteen, ka oe ia Penny Hinn, ka oe mea ulinga sa mua. A whaalong me ka kai wheme ia. He's gonna suffer. Why? Because that's what Jesus said. That's why when me kare su me nga u fai atu ngai mea konga ve me su I lenga fai ka ko ngai I lera me su if nga yo kompo puanga. Why? Because of this. That's why I say this. Jesus said me nga ve me lola ia. But so when the but comes in, that's when take courage. I have overcome the world. Not I will or I might. He said, I have overcome. It's in perfect tense. Alai o mai lava nga afianga ya so nei longo inga ole overcoming nga Yesu lai ku o ale ka ke o lai il selselenga o langa overcoming nga o ala me sa ia mo me they are all conquerable, they are all fixable because Jesus have overcome. But we're gonna go through some suffering. Le ngara kala le ka fa ya malo lava le no si Muli ko ya ile ni sa no nga suma fena. La unga fa amu ia Yesu no no. Yes. Ngingo le ngala unga. Yes. Le fa sa unga Yesu ngo so. Amen. Sa wa inga na ko. Yeah. De fe me Yesu amu ia sa wa ina ono le amiuton. Wa ola to le malo langi. Amu yo to pala to pulenga.
ma fa sa wa ya tu ma la tu ina pe pelo tu me leanga uma ona wa Amen. Porangi. Ora o kau leanga inka ko. Eu ka fisiria o ka leanga yo. Que ronga sunga veanga. De la ka leanga ko. Ronga yarenga. Being persecuted as a Christian is a blessing. It's a privilege. Yes, it's a privilege. It's an honor. Longa la e fodinga mai le fisi fora kan ka ko po nga po fenga ka fa mangya o Yesu ai yang fa mai manguya ko ya ke ro ba yiri fa pe se mai se ka va de por nga okay ro lang Sione so ya din ko ngo le ka pu le kan ngoi se ole o ka ke pi e kwa ia voi me o le kele o mea faile anga pongi o faile a pe mawal va ya sole le mawal va ya sole le o le kele o ngai mea fa le kong ale ka ko lo pongi o le pule le tu ka ko ke o manguia wa ya kerisho e a ka ko manguia e a ka ko safa e a ka ko ui me ngai fa ka ngai le tu me e manguia ka ko o me o manguia ya ele ilo e ka kala ele ilo le u ka kala ku ngar ka yo Kerisiano mongi long mavo fa mala le manguia le ka ngo Yesu ngai pu ya wala pa nga ingsier nge amuye fa no I mean how many times we e ko fiega ko avango ngoa o la ngonga i volongo loko la e manguia biri fa ngongo no mo kwa kangi fa ngora makarun ko sinjere kwa ke o mai why god yeah why me ke o mai why god Đây mà sẽ về để qua phải ya đi ăn cái mày why you do this sơn đi ya mà rồi ya mày es ko po es ko fi sa mon nge fia fi ka ko ka pu kan ngoi ngai de i ba mai ngar ka ko ka pu nge fia ora ia ko Ai, stai mamta matango fi, ka ko fem fa manatunga ya tatu. Ni olanga ta ko la e ko ai pe ma tinga faigata ia fa me Yesu ia o tolo tutele wa umana o manu malo mai ai. Ia. Ele. Sure. Me mako. Ja, det er ikke simpelthen gået ton det er jo de fia det er jo to fo ile a fo imale tu langa welta to fia ya le ngai mo de tu langa fa tai no sumbe fa fengainga se fo to nation di mo ne fia fa so ino le upu le tu fa ino fo imale ya wana volta to potala melenia fia ya ole tarama ya hanga de leila tua man via pe go sungan fengenei a mese to nyasu ma hore la unga ia ma o hade tu ma fingar ia au titariton ia ole taunu unga nga o port kalame le Talanoa le sole nei fiafi ia ola fa mo mai ia ta tu fei wa il verso fo ia fa manuia le tu e lo loto nei fiafi so fo Yesu amen